Play Pibaro, ipinang subhay pi sa pijit kami, pagkikubol baman kasi. UMDC kamauti ubak Charles Marngar, ulawan ban ya kendu yu menteri ketenat kakot kakia ubak AL Hack. Nak benta bandawa badeban marmot kerki iki jaka sumar pokathany, bakentub yu try PHC, bad laper sub center. Habakran sekilar patai kubor hadin kejing ya kendu yu menteri ketenat kakot kakia ubak Charles Uloong. Bakathany mauti kelas syai benya kasorkar jela, namar wat ki jaka sumar pokani kathany kila jorra thailut, bad kenek labu jing om tangi pajba andre wadi kinong tre hapo try PHC, bad leper sub center. Ke toh ni kepo ayo kelab bani kendu ye health minister jongi ba elhak kejing kendu jongi tolong hadir kejing lait ban visit inspection ke jonga ya KPLC sub center ki badan hapo ke konstituensi mawati konstituensi kejing ki bangi kendu hapo ke konstituensi hadir ke inspection kawai kedai ke try PLC kadi ke try PLC hadin kejing ya kendu bat kinong tray jongka kile thu lot yang ai kejing ya berkhai bat shisha bang like ban pek ban jongo hamtam ke kamera ke bagi kisah staff quarter ngasem bat ngalap ba ke quarter pelajar lot ke benengkong kani ke sailing ro satang bakan hap lada slap ke lek lot bat kani ke madan kala dapum lalong pung dok ha kaba aran ta kini ki kenro jong ying kini ki jaka bakisa kala tualut kabalai nang ta kini ki dur frame sokat jong ki jingkhang ki laput lut nang ta de kini ki jingkhang yen ki lapai lut nang ta ka toilet lut ki lablok lut nang ta ka umru dan tang arteli gawai ka sentek gawai ka top do bilang bagi gawai sentek ibarat ban supply ka PLC ba dia ka jaka sa jong ki nong tray jong ka PLC kata ka de gawai berkebaan nang ta kejing bom khut jong ko kejing jabo jong ko ke bagi penon kam la isn e ki beli kinong tray ki jongi pat ye keneru apan so home minister badan buram ki jongi kabobot nang ta pade ke de drainage system jong ko hospital la kier sodong dong hospital ba hadin baslap kadap sadien jong hospital keneru ke de kuai ki jing e bat kawai nang taru ngalai kran ha kejing duna jongi GNM Hagisnem gi bamut swangi don laingon por bom don covid bat mentah ke por covid don tang arwan yang lapon so i keniru HI ba elhek bang asokmen ba mentah sengi idon lang i DHS jongi Dr. Amanwa lai kenu lang bat iru te ke bobot nang ka kedai ka bang idon kam kedai ki immediate renovation kajing repair lane kajing renovate kerki ya ka sub center leper ke babam try PLC ngasol sausat abang alek ban UI ya kejingjat jog sub center kau ngitip bagadon kawai pat ka NGO ke basim ke kenika sub center ndai ke building ke dei jong ka sarkar teng lawan ra ikini kemat jong minister na ke benta banle nak kloi kat bala berkebobot nang taru ke badon ka madu kata ke dei ke labor room ke jaka ban khak ban khakun keni ro ke dei ke badon kam nama ban tang kawai ki entrance tinggi dan kam separate entrance bat nang ta bade dan kam se baby corner bat nang ta de kini ke postmortem kacaka syong jong kini ke barmet ke balik ban rong ban kha bat ban deliver nam ta ke delivery kini ki dei ke ba ngabo khmat bat kawai ke bat dan kam ma ke ba sha khmat ga dong ka than ke jong bat ke dei sha kini ke border jong ke disputed block 2 itu ipi nadu statehood haduk mentah sausi ban itu ba khat san teligi snow mentah 4 don asya nagaleng jonga hakapor kepada don iwe pat doktor mantai lawan joint ma di we ngalai kermat i ban penrung nomor baru kata ki snow ru kimrung ha kamalos nai PLC kelong ke ek basungsi dihadin malai ekran doktor jong ke PLC sedang ban perungi tik snow ban nagaleng jongi ngilai ekran bor nakapor sakapor badadin ke jing ekran ke jongi nakaliang jong district medical health officer jong Karipunga district ila forward la pha ke proposal sha directorate jong ka health services but mendagas ngi ngawan ra ikini makin aino mardor ya ke approval nakamanta ki asya ki jongi